Sekusebende emathonsi ekugoma Basigidzi lekungemaphesenti langama-33 ebantfu kulesifundza. Lekusibalo lesincane kakhulu kuleso lesibuke kusigoma lesifundza. Sevele tihlomile futhi tisebenti tetemphilo kumkhankaso wesisonke nekuthatha umjovo we-J&J wemandla langetiwe. Definitely going to help. We saw the stats, we saw the outcome based on clinical trials. It's really going to help to boost your immune system and to boost your antibody formation in your system. Exposed to this virus of COVID-19, I decided that I must come for this booster to protect myself and also to protect my family. Takhamuti ticelwa kutsi tiyogomela umkhuhlane weCOVID-19 njengalokhu kusondzela emaholide akhisimusi cinisekisa ukuthi imibhede yasetibhedlela ayibi nebantfu labasuleleke ngalomkhuhlane. We are expecting over 21,000 of them to come and get their jab, and so far we want to thank the 1 million South African residing in Umphatsiswa. We still need more people to go out in their numbers and vaccinate. Kungyalo bangetulu kwemashumi bantfwana labaneminyaka lelishumi kuya kulabo labaneminyaka lelishumi nemfica lesebagomile kulesifundza.